I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Moje ime je Srđan i danas ću da radim Feferoni challenge. Evo ih Feferone. Moram 3 Feferona da pojedem do kraja. Samo peteljku da ostavim. Evo vidite kakve su žute. Inače dijamant. Ajde do kraja. Da pojedem cijelu ili pa. Imaju semenke, oni unutra fli. Ajde šta bude, bude. Evo malo sljedeće. Šta je ovo? Druga. Evo je ovo. Treća. Ajde još jedno. To. Ovo je nagradna. 4 Feferoni. Ovo nije baš nešto. Zapalo mi sebe tako. Mislim od paprike. To je to. Što se tiče ovog klipa, izazivam brata na challenge. Mora da pojede, znači ne da pljune, da pojede, ne mogu pričati, 2 kašike soli. Znači, ili 2 pune male kašike soli. I eto, to je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se, pozdrav.